معناها هو يبين باللي نظام العصابات مازال متجذر في البلاد بعد عامين تقريبا تاع انصفي سون. السلام عليكم. وجوه لانفسنا احنا رانا هنا ديراكت احنا حراك في الجزائر كل لا ريبوبليك مسؤولين عن الوضع اللي تعيشه الجزائر. نعم الشعب قدم وما زال يقدم ومانتيانا فلام الشعب الجزائري اصبح مفخر. ان بو دو موند اون با دير يا بوكو. واحد ما يقدر ينقص من قيمه هذا الشعب وماشي اللي يقدم. ما لازمش نقولوا باللي نعم فشلنا وسببنا احنا اللي خرجوا المجرمين ورجعت العصابه. لا بارطاجي استعملنا امكانياتنا ماشي اللي قادرين عليه. مازالت عندنا امكانيات بوكو دو شوز افير. On a utilisé le maximum de ce qu'on pouvait. Malheureusement. En fait, il n'y a pas beaucoup plus de portée par rapport à d'habitude. C'est-à-dire qu'elle a baissé de la moitié par rapport à l'interaction d'habitude. Donc, يتعامل مع عصابه YouTube pour éviter d'autres signalements. Tu peux prendre les meilleurs joueurs du monde. Claude Misi, je ne sais pas qui est les meilleurs joueurs du monde. Qui est arbitre, un faux arbitre. Qui est قانون اللعبة. Qui est le terrain. موجود ليه. كلش. بمعنى انه الحراك اي ما رحنا نظيمة. انا رشيد نكاز البيت لك صراحه مافيو. الكثير منا راجع حسابات فرونشمون راجع حسابات. هما الهدف تاعهم راكم عارفين شكون الهدف تاعهم الاساسي انهم يدفعون للعنف. ما كانش لانه بالسلميه الشعب هذا جاء ومد اللي عنده بالحضاره ما كسرش فيهم بول. معناها ما كسرش شجره ما كسرهاش. مفقع شكون يتمنى شعب احسن من هذا طالب بتغيير جذري من اجل مصلحه البلاد. ما جاش قال لكم نحوا فلان باش نحط فلان. لا قال لك نحوا العصابه ونحطوا الشعب يختار. وكي تتعدل البلاد تتعدل على الناس. لا ريبوبليكا بليزيور اغورا اون كومونس دو لا دروات جوسكا لا غوش. يا نحكموكم كما قالها واش اسمه هذاك الخبيث يا نقتلوكم. اذا السيناريو واضح الان. احنا كاين كثير خونا يقول لي بنزديره يا ولدي يا باكو بنزديره. بنزديره تافه ونعرفوه باللي تافه. احنا اللي يهمنا الان في النقاش تاعنا الان هذه رانا تقريبا في عامين من الحراك. بعد نعطوكم الميكرو كل واحد يتكلم. احنا كخوا الانتيليجونس كوليكتيف الذكاء الجماعي. الحراك خاصه الباريزي يا جماعه لهنا مهم جدا. في البلاد راهم مازالوا تحت القهر والحقره والظلم. مازال اللي يكتب تويت ومازال يكتب فيسبوك يدخل يجيو يطبطبوا عنده في الدار لحد الان. مام اللي خرجوهم بالبراءه اليامات اللي فاتوا عاودوا بعثوا لهم دي كونفوكاسيون. انا نقدر نعطي لكم عشرات الان بلا ما نتكلموا بلا ما نتكلموا على رشيد نكاز وخالد ضرارني. رشيد نكاز اللي ولا يشرب لي زونتي ديبريسور راهو حابين يهبلوا. العصابه كما كنا نتكلموا ما عندهاش حتى قانون الشرف تاع العصابه. لانه لهنا لي مافيا ميم لا مافيا ايطاليان عندها ان كود دونور. عندهم دي كود. هنا في الجزائر ما كانش حتى لو كود دونور مش موجود. احنا مستعدين يديروا كل شيء كما داروا في التسعين. زهير مولاوي فيكتيم دو. عندنا مده ما تكلمناش ممكن نجي un petit peu rappeler ce qui s'est passé. Vous savez que تبون تاع الفيديو ربما سمعتوا فيها كثير. لا فيديو سو تويت على شات. يعني تبون داروا له شونتاج. خروج غدي خروج توفيق والنزار. C'était programmé depuis un certain moment, depuis 3, 4, 5, 6 mois même. Je vous invite à faire un don. مع تبون parce que تبون يعتبر. On va la clôturer ce soir comme dit Aguillon. Donc je vous invite ceux qui n'ont pas encore fait un don qu'ils le fassent parce que Zahir Moulaoui Kitoyam il a sacrifié toute sa carrière, les riches de combien d'années, je ne sais pas combien d'années, mais je suppose qu'il n'est pas loin de la retraite. Il a sacrifié tous ses privilèges pour se mettre du côté du peuple. Donc le peuple ne doit pas laisser tomber. J'ai mis le lien de la cagnotte comme titre pour la vidéo. Le titre de la vidéo, l'arrêt de la vidéo, la cagnotte. Donc vous faites un don. Nous sommes normalement à 14 300 lina.
Donc j'espère qu'on va تكون عنده atteindre un le AVC chiffre صار له كيما صار symbolique الكتف de 15 000 euros يتمثل. كل اعراض لافيسي راهي عنده. لانه ينعاد باللي ظاهر Ils ont tout fait. lui-même à son tour il ما va faire اعترفوش باللي un عنده geste AVC. pour رغم 3 ou عنده 4 AVC de مؤكد. ses collègues qui معناها sont كل اعراضها à peu واضحة. près dans la même كورونا situation que سبب lui. له AVC. Donc الثلاثة أنا مرضى يبوليسين ولكن تبون كيف كان هذه حبس بعد ما مرض donc lui-même il va faire un geste de son côté. ضعيف هو كان ضعيف Donc on اصلا compte sur vous داروا معاه الشونطاج اللي مال في de البيت. partager déjà la vie أنا راح de نخرج le lien الجماعة. de la cagnotte et de ولا تدخل مادة cotiser parce que يومية. c'est le عندك dernier حلين. jour. يا تدخل مادة Donc on يومية vise un والفوق. objectif de 15 000 نخرجوا euros. جماعة. مشكل في الأول تبون كي كنمر هذا ماشي تبارطاجي عنده رأي هو عنده سلطة. لا سيدي خرجوا نزار دخل في طائرة رئاسية وتبون مازال في الألمان. ولا بروسيدور بدات ديجا تاع تسريح واش اسمه توفيق. دخل ودخلوه عجل كيما راكم عارفين. لا سيناتور تاع الوا دو فينونس لانه سون لوا دو فينونس البلاد ما تمشيش وتعديل الدستور اللي داروه. وهذا تعديل الدستور فيه المواد الخطيره جدا اللي ما تكلموش عليها بعض الا اللي يتكلموا عليها هي الماده الفقره الرابعه من الماده الثانيه. اخطر فقره اخطر ماده هي لا خرجنا في الحراك وكتبنا دوله مدنيه ماشي عسكريه. شعار الحراك اللي يتلموا فيه الناس كل اللي لخص ازمه ومرض الجزائر هو تدخل العسكر والدوله البوليسيه والبوليس السياسي والديارات والجنرالات في السياسه وفي الاقتصاد وفي كل شيء. هذه مشكلتنا ولا لا؟ عندك حاجه اخرى؟ جات الماده هذه بعد ما تسمحوا للجيش يخرج خارج الحدود من اجل ارضاء فرنسا وامريكا وغيرهم. جات الماده الفقره الرابعه الماده 30 واش تقول لك؟ للجيش عنده الصلاحيه في التدخل من اجل المحافظه على المصالح الحيويه للجزائر. الان تدخل شنقريحه وتدخل جنرالات في السياسه غدوه يقول لك باللي دستوريا عندي الحق نتدخل. يصرى فوضى في الجزائر يقول لك انو عندي الحق نتدخل مكتوبه في الدستور ما صوتوا عليه. عارفين الوضع واش راه الان؟ احنا رانا الان مشينا مرحله اخطر من المرحله اللي كنا فيها. Personnellement, je parle de moi parce que je suis un simple citoyen faisant partie de la communauté algérienne de France et de l'étranger. Ce qui concerne l'Algérie, les Algériens nous concernent en tant que communauté algérienne de France. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là ni pour détruire l'Algérie, ni pour diviser les Algériens. Parce que le peuple en Algérie, il a montré son unité et son indivisibilité. Et il a lutté aussi quand il est sorti, il a lutté pour l'unité de l'Algérie. Nous sommes là pour l'établissement d'un véritable état de droit, une véritable démocratie, une véritable justice indépendante où toutes les libertés doivent être respectées. C'est ça la démocratie, c'est ça la véritable démocratie. Mais nous voulons une démocratie algérienne, pas importée. Une démocratie algérienne. Et le problème politique algérien doit être réglé uniquement par des Algériens. Uniquement par des Algériens et par conséquent nous resterons mobilisés et nous sommes là. Personnellement je suis là depuis le 17 février, pas avant le 22. Depuis le 17 février je suis là à me battre pour un état de droit, mais aussi contre les gens qui travaillent pour des agendas extérieurs et qui veulent mettre le chaos en Algérie et qui veulent diviser la nation algérienne alors que nous نبنيو أمة جزائرية. C'est vrai que nous sommes divers, la nation algérienne est diverse culturellement, linguistiquement et politiquement, mais nous restons un peuple uni et indivisible pour une Algérie unie et indivisible, et nous mènerons ce combat jusqu'au bout pour l'Algérie, pour les générations futures, en l'occurrence la jeunesse algérienne, et libérer la femme algérienne qui doit avoir sa place. Parce que le véritable préalable, une véritable démocratie, c'est la place de la femme algérienne. Elle doit avoir son mot à dire dans l'Algérie démocratique de demain. Et la jeunesse algérienne, parce que
nation algérienne est constituée de 60 محكمة عسكرية. احنا من الأول قلنا بوليميك صراحة المحكمة العسكرية سرحوه سرحوه نعم التهمة التي حطوها للنزار والتوفيق ملفقة، لأنه الاجتماع الناس كل كانت تجتمع. التخابر مع هيئات أجنبية لم تثبت لحد الآن، ما كان حتى أجنبي حكموه في الملف، لأنه يعني الملف موجود عند المحامين، ما كان حتى أجنبي تلاقوا به وتخابروا معاه ولا القايد صالح حاب ينحي التوفيق والجماعة لأنهم كانوا راح ينحوه، يا نتغدى بهم يا نتعشوا بهم. دونك ماشي حاجة، دونك تهمة نعم كانت ملفقة، ولكن احنا نطالبوا بأقصى الأحكام على المجموعة، وهذه المجموعة من العصابة، على تسيير البلاد، على جرائم التزعينات، على جرائم الاختطاف، على الاقتصاد اللي باعوه، على قتل بوضياف، على كل المجازر اللي صارت في الجزائر، الرمشي بالطلحة الدنيا الآن بلاد القبائل، هذه كل يتحاسبوا عليها، وهذه يديو عليها واش؟ يديوش على 20 سنة. كان مؤبد الإعدام. هذا مجرمين، ولكن العصابة يتفاهموا بالناس. نقول لك العصابة مالوروزمون سكان المافيا يسافونجوا. لو فات من كاين صالح كما قلنا لكم اليوم كان في مواجهة مع الشعب وراح حكموا في المحكمة العسكرية. الشعب الجزائري وعندهم دار المشير قادر عليه وجات اصبح الغرب فلاك ليك لا كوناني ميور فو اسكو سمكاز سمكاز حمزه وجماعه كلشي مبروك هذا انت دير الكوميرس لاقي هذا ماشي الكوميرس نكوني سيتي اون ريفوليسيون باسيفيك نكوني داك دود ونتلوزون راهن كسينا الناس وكسينا ميك ننحو على ما يغلو دابو خلينا هذا ميك انا الساي يربس حد لهنا
ساعدتني علاش العصابه ما وراه هاد الناس اللي خرجت من السجون الناس ما تسلمش عليهم شرايط السجون اخواني اخواتي السيف اللون مساء الخير عليكم bienvenue toujours la place de la République قلنا يتنحوا كاع يعني يتنحوا كاع قلنا جزائر حرة ديمقراطية يعني جزائر حرة ديمقراطية يجي يخرجوا توفيق ولا بوتفليقة ولا طرطاق أكيدي احنا قلنا ثورتنا ثورة سلمية وفوقية ونكملوا النضال حتى يتبدل النظام وتحيا الجزائر حرة ديمقراطية وتحيا كل النساء الجزائريات لازم نهضروا على النساء الجزائريات ولازم شي ناس لازم يترباو يحترموا المرأة الجزائرية ما يلعبوهاش بالشونطاج وني با لا بور لو شونطاج اللي ما يقدرش يدافع عن المرأة سي كراف لا سوسيتي ما تروحش بعيد الرجال يقدروا يهاجروا البلاد ولكن اساس البلاد هي المرأة والمرأة الجزائرية برهنت عبر العصور انها بنت البلاد وواقفة على بلادها على ترابها على اولادها ولا حرية تاع اولاد ولادها مثل هي ونور الهدى Celui qui a participé avec un euro, c'est un don quand même. والكلمة المحيى يعقوب Que la cagnotte, le samedi, il est arrivé à 14 هيا ثمثل أثي الثماثين الزرف اللون أسكوس أمينوس أمرفوح إن شاء الله meilleurs vœux de santé, de joie, de bonheur et de prospérité pour nous et pour notre pays. Nous espérons que cette année, ce serait l'année de la consécration de la démocratie dans notre pays, l'année de la libération de tous les détenus politiques, l'année du changement. Nous avons payé un lourd tribut pour se libérer, premièrement de la dictature, de la domination coloniale, et nous avons perdu les meilleurs d'entre nous, les femmes algériennes. Ils ont mis au monde des hommes et des femmes qui ont pu arracher l'indépendance après un lourd tribut. Aujourd'hui, c'est une date commémorative du 64e anniversaire de l'assassinat de Mohamed Haidar, qui a été assassiné le 3 janvier 1967 à Madrid, parce qu'il avait pour ambition de rassembler l'opposition démocratique pour faire face au clan de Oujda. Houari Boumdienne et Ben Bella qui ont confisqué la révolution algérienne, et ils ont fait de cette révolution une caste au service de leurs propres intérêts au détriment du peuple qui a payé un lourd tribut pour se libérer de la dictature. Aujourd'hui, le régime il est en train de faire une réconciliation interne. La lutte des clans au sein du pouvoir, la guerre des clans ne nous intéresse pas. La justice qui a mis Tartag, qui a mis Toufik en prison, c'est la même justice qui les a sortis. C'est une justice aux ordres. C'est pour ça que nous disons que la seule voie
c'est la voie de la rupture radicale et définitive avec ce régime. Parce que ce régime n'a ni une culture démocratique, n'a ni une culture militaire, comme disait Hossein Ahmed. Il a seulement une culture autoritaire, oppressive. Il veut à tout prix rester au pouvoir. Il fait recours à la violence, aux manipulations, aux mensonges, à la répression, aux condamnations abusives et arbitraires de nos camarades. Khalid Drarni, Rachid Nikes, Mohamed Tajaddid, Brahim Al-Amir, Ali Rdiri et tant d'autres qui sont emprisonnés pour leurs opinions, parce qu'ils ont osé dire non à ce régime autoritaire, parce qu'ils ont exigé la liberté de la presse, et ils ont exigé une justice indépendante, et ils ont exigé une transition démocratique indépendante des cercles du pouvoir. Et il ne faut pas tomber dans le piège. Ce régime, malgré qu'ils sont en train de faire une réconciliation interne au service du pouvoir, parce qu'il y a un clan qui a pris le dessus sur l'autre clan. Mais sachez une chose, c'est que c'est une lutte de clans qui n'est pas aux intérêts, au profit de la révolution, au profit du peuple algérien. Ils veulent uniquement se maintenir au pouvoir contre la volonté populaire. Aujourd'hui, la mobilisation doit à tout prix se maintenir, se réorganiser au sein de la société. Il est urgent le retour des manifestations du rue. Il est urgent que nous devons s'unir sur un SMIC démocratique, un SMIC syndical. Le pouvoir il est en train de s'unir, c'est à nous de s'unir pour créer le rapport de force afin d'obliger le système à négocier les modalités de son départ. Donc je lance un appel d'ici, de la place de la République, à tous les collectifs, à tous les animateurs de ce mouvement, à tous les militants, les activistes, pour qu'on laisse de côté nos idéologies, nos philosophies, qu'on se mette sur le cap du changement radical et démocratique. C'est le SMIC républicain. Ce que nous voulons, le dominateur commun entre nous, entre PUNA, entre Libéraux l'Algérie, entre tous les collectifs, c'est la nécessité d'en finir avec ce système et de jeter les bases d'un système démocratique basé sur les libertés fondamentales, l'alternance au pouvoir, le rejet de la violence. Un système politique démocratique qui sacralise la non-intervention du militaire dans le champ politique. Si l'Algérie vit dans la dérive, c'est parce qu'en 1757, il y a eu un coup d'État contre la révolution. Il y avait l'assassinat de l'architecte de la révolution, Abban Ramadan, celui qui a mis en avant la primauté du politique sur le militaire. Depuis 67, il a conçu, il a jeté les bases d'une Algérie algérienne, ni orientale, ni occidentale. L'Algérie, il a ses repères, et il a ses fondements, et il a ses principes, il a ses fondamentaux. الجزائر تمازيغ فليكس تعرف فليكس نسلم ونزميرة تنكس أمانة أي نقرأ غيسمليل. C'est que la démocratie et la volonté populaire, c'est elle qui doit faire le jeu dans la société. يلي وندقنا يسا غزال يسا الحق هذا يشري الجزائر أماكن يبغى أماكن يتمني أماكن يتسربو. L'État républicain régalien a pour devoir de garantir les libertés, de garantir la sécurité à tout un chacun de nous. Malgré nos divergences politiques, nos divergences confessionnelles, notre culture différente, nos langues différentes. C'est ça que le pouvoir n'a pas pu faire et il n'a pas l'intention de le faire parce que c'est un pouvoir qui ne croit pas à l'alternance, c'est parce que c'est un pouvoir qui ne croit pas à la pluralité et ils n'ont jamais admettre la pluralité. D'ailleurs, le FFS, quand il a été créé en 1963, c'est pour réclamer la fin du parti unique et le passage à la pluralité. Aujourd'hui, le pouvoir, il est en train de dialoguer avec lui-même. Et il a fait sa propre opposition. Et il a fait des détenus pour lui. Et il a fait toute une clientèle autour de lui pour nous dévier de l'itinéraire du cap initial, stratégique, qui est rupture radicale avec ce système via une transition démocratique indépendante des cercles du pouvoir avec un processus constituant souverain. Nous devons tous ensemble, comme nous sommes ici, réitérer ce serment de continuer la lutte pacifiquement jusqu'au triomphe de la démocratie, jusqu'au départ du régime, de ses clients et l'instauration des principes démocratiques et justes
en Algérie, comme disait ici Sadak. Aujourd'hui, je pense que c'est notre devoir, non seulement de commémorer les martyrs de la Révolution, mais le meilleur hommage que nous devons faire, c'est de continuer d'une manière sereine, d'une manière déterminée leur lutte pour que leur combat ne soit pas vain. Parce qu'ils ont consacré toute une vie, tout un combat pour libérer l'Algérie du colonialisme et pour jeter les bases d'une Algérie plurielle, d'une Algérie juste, d'une Algérie égalitaire, d'une Algérie algérienne, comme disait Rabban Ramadan. Et aujourd'hui, nous sommes toujours là. Cette dynamique est vivante, malgré que le pouvoir tente par des opérations électoralistes, par des opérations machiavéliques, de rester au pouvoir, de piéger la révolution, de mettre une étincelle au sein des rangs de cette révolution pour nous monter les uns contre les autres. ولما المجرد ديال الراي المجرد ديال الشفيوين المجرد ديال ثوثلايف المجرد ديال مزروي المجرد امشي نسواليو مي دوك لنا الجزائر نتمنى الجزائر وزكا باسكو لو سول la seule issue à notre combat, c'est de continuer ce combat, c'est de continuer le حراك كنسقان بالجزائر. إلا قرا صدر من إلا قرا خدام سيز اوبيراسيون يا جيمسن ورد ساكت مع سكوداو ياكيا ورد سالو وجودو الخريف يسقان قبيلي يكفط مع هذيك السن الفراق. Le divorce est consommé entre le peuple et les dirigeants de ce pouvoir. À aucun moment ils peuvent être l'alternative. يكفاو شيرم ديك السن إلا أمسويا كي غادي يسيو غادي يركزين للجزائر وزكا للجزائر تكفير للجزائر تلليا للجزائر زرفان بومدان. أولي وردة. Je vais juste réitérer que nous devons faire un serment d'une manière collective et individuelle de continuer ce combat pacifiquement pour le départ du régime, l'amorce d'une transition véritable, indépendante du cercle du pouvoir, un processus constituant souverain, refondateur de l'État algérien et des institutions qui doivent diriger le pays demain. Et un État de droit ne peut se faire que par la séparation effective des pouvoirs, la non-instrumentalisation de la religion, de l'histoire, de l'argent, de la révolution à des fins politiques. Il ne faut pas que le champ religieux puisse recouvrer le champ politique. Et il ne faut pas que la culture ou autre chose puisse être instrumentalisée à des fins politiques. C'est l'état de droit. L'état de droit sacralise le respect des libertés fondamentales, sacralise la séparation des pouvoirs, sacralise une justice indépendante, mais une justice revancharde. عدالة انتقائية انتقامية أما كخدمن لا جوستيس كيسنوق تاعنا راه هاكين يبغوا خدمن ولما أغاوينك الحبس أغاوينك 40 مليون ديال الجزائر 50 مليون داك دي برا أغاوينك وقعنا كيكون أمين ورغتسوسو من هنا ولما بغيت نطلع على الحبس ولما بغينا نقضى عن لاياس أسيرم إسراني مغنسني مغرسن من 63 54 من 80 من 88 من 2001 مازاليه الكولاون النار نتساوي كيما وننا واليبازق ومسا اش ما يبغوا يغول هاك سنوات تحمد اش ما يبغوا يغول طالما في الجزائر القراريسه ديالي واس اسيرم الا ومازال ديالي تكذوذا تكذوذ وطروحانا حسين تحمد dans la marche de 2 janvier 1992, il a dit la chose suivante: l'espoir est permis, la démocratie n'a pas perdu, la démocratie n'est pas perdue. ثوث وطروحانا ثوث مازال يلا اسير مازال يلا من غادي نكمل انا ما نسبد الجزائر وزكا الجزائر تللي الجزائر يزرفان الجزائر تكذب ثاني مرسلين. solidaire. هو الكورة في هذا صح؟ ها؟
هذا الدار رمضان عزوز لك هذا سوا دورك السلف لك مكمل السلف لونا يكتب الجزائري لكن مثلا اسكوسا مكاسنون تعاود غادرين لهم ان شاء الله دلويل اللي ان شاء الله شرقي الجزائر الجزائري مرة باش هكني انا وظالم غير لونا الى قنغتاد الوروج الى قنغنقيم انشقر باش تمثل ريانا باش هكني انوض انشوفها العصابة ياكي انشوفها للجنرال كليمين لاكي هي غيدخل 58 سنة غياكي الرنا تريد الوقت الى غنفهم أنكارة ديال الحل باش كنا نشوفو اما بغا نمر الا لوت كونتيني هي التدمير Le combat continue. والحق السلام روح نركض. Le combat continue. روح السلام شحبس اما روح نركض. Le combat continue. Merci Mekmek. Comme quoi ils savaient faire face à l'hydre islamiste. Aujourd'hui, hier, ils ont innocenté des criminels. Simplement demain, nous tournons la page d'une اسكوسا مكاسة حيوان ديالك بوناني اش قاعدوا بعد الامور ها je même pas le savoir. Je vais là-haut. Un café s'il vous plaît. Une année qui a montré que la gosse n'a jamais été illusion. Sa réversibilité est une vue d'esprit. Sa force est éphémère. Ses connaissances sont limitées. Une année qui nous a confirmé que l'espèce de l'humanité est liée. Une année qui nous a mis face au fait que l'homme, en quête du confort et de richesse, a vu la force d'une une année qui devrait nous faire réfléchir global et agir local et vice-versa. Le tout comme ça. Une année qui devrait nous faire réfléchir sur la mercantilisation de la santé et les désengagements nécessaires sur la prise en charge des citoyennes et des citoyens. voilà votre المثل بعد الفيلم رشينا خير الشهادة الرجال هي الرجال انا وتفاهمي الله يحفظ الرجال رجعوا صاركم مفسرين صاحب
ومن إخوانكم في الجزائر Maintenant, n'oubliez pas la cagnotte en ligne pour Ami Zahir, notre flic préféré à Christian Sawan Koulir. Voilà, c'est lui qui a. Voilà, il y a des haraques, les vrais haraques. ما ظهرتكش دي سينما وسكسف العظام لا مربى
comment ils organisent la fermeture des entreprises publiques pour les vendre aux oligarques, à des symboliques, comme ils ont fait dans les années 90. À chaque fois que le pouvoir est en crise, ils se régénèrent par la mafia, par les oligarques qui interdisent même de constituer des structures syndicales. اليوم القضايا الجزائر اشكون كان هذا شكون جاوني هنا ان شاء الله qui essaye de nous expliquer l'économie à travers TESERF, à travers SMIC, et qui ont tenu une réunion en 2018 avec Toufik Ansar. C'est ça le nouveau scénario. Ils diront c'est-à-dire, ils vont nous présenter quelqu'un parmi nous, lui derrière, il est très gros avec les généraux. Mais ils vont nous présenter c'est l'horizontalité, c'est la Syrie, c'est tout le peuple algérien. ولا نسحب زين نلحو ناغلو ذنبو انوي ذنبو انوي العصابة العصابة لا تتص لا كلهم صار العصابة مزاجي الشعبي العصابة دورا الشعبي D'ailleurs, les médias français et algériens essayent de nous présenter d'anciens députés qui ont touché 4 milliards pendant leur mandat et qui habitent un logement social. Ils veulent nous les présenter comme les représentants du peuple, comme des Hussein et Ahmed. Afin qu'on dise que l'Aïd, même qu'il a khmassi ou qu'il a tigre. زمرناك الخان زمرناك الخان ça appartient au passé du passé au passé du présent. Ils peuvent plus nous avoir دولة مدنية وجهة عسكرية وني jusqu'au bout. والله ما انا حابسين احنا ذكي انا ما نزفوا انا وين نزفوا سجل خلاص لله لي جينيرو العصابة اما غنيدو انا فانسيعة احنا برنا كدوم كانوا يسموا دولة مدنية وجهة عسكرية فوالا سا Mais entre-temps, c'est le bilan à faire, c'est le bilan du régime, c'est le bilan du système, ce n'est pas le bilan du peuple. Est-ce que le institutions sont légitimes? Est-ce que le Parlement volontaire? On entend des gens nous dire que le vrai Parlement c'est les stades, le vrai Parlement c'est la rue. Mais nous on le disait quand vous étiez parlementaire, quand vous touchiez 40 millions par mois. On n'a pas attendu aujourd'hui pour le dire. إذا قد كرنتو لازم يموتوا كنارة بركات التصريح كتسوي لقد كرنتو الناس بذا ولا شافرسين جاية ساوي سنتيكوي أنا قلت القرآن وش يكون بير الفاصل لا يسمى الفاصل تشوفهم لا تتضبط يعني سنة زمان لنا قناة الحمكان نكرتا الكافر ينقل يتنحوا غير الرموز كيتصالح أبو ينوديسي يتنحوا غير الرموز درجة غير الرموز كيتصالح C'est ce qu'on appelle la stratégie du rabotage, du racolage et du chantage. C'est ça la contre-révolution. Mais les médias français, qataris, marocains, égyptiens, l'Arabie Saoudite, Algériens ne donneront jamais la parole aux enfants du peuple qui vont dire les vérités en face, qui vont leur dire non, vos calculs, vos feuilles de route que vous avez fait sous la table, ça ne marche pas pour le peuple algérien. La révolution est contenue et nous allons voir à l'avenir, maintenant que Toufik est revenu, les partisans de Toufik vont qualifier sur tous les médias, sur toutes les pages, sur tous les trucs, c'est des crimes d'islamistes. Encore une fois, ils vont revenir. Mais Saïd Deknine n'a jamais été un islamiste, c'est un humaniste. Saïd Deknine refuse ce que les
l'équation de l'Algérie soit fermée entre l'intégrisme nationaliste et l'intégrisme islamiste. كان عصابة ما زادش 50 مليون بارمونا نورمالمون افي صافا الدار صافا الحمد لله صافي بليزير توجور de te rencontrer. Bonne année, meilleur vœu. À toi aussi. Fidèle à ce jour à l'engagement, comme au premier jour. On est toujours là. Eh ben, أولي كي غاف العصابة اللي دفعت. العصابة اللي تشوف عن طاير. On est toujours là. Espérons que l'année 2021 d'abord une année plus de fraternité, plus de solidarité, plus de démocratie. Inch'Allah. Oui, hier كلي parfait d'Antina. Voilà, Inch'Allah. Et je souhaite que la révolution reprendra sa rue. Et j'espère qu'il y aura des morts de l'âge et des morts de l'âge. Voilà. Est-ce que tu as compris quelque chose au dernier mouvement qu'il y a eu, le retour de Mzar, la sortie de Mboul? Est-ce que tu as compris quelque chose? Non, mais il n'y a rien à comprendre. La pièce théâtre, ils sont en train de jouer une pièce de théâtre. Déjà, là, on a eu l'occasion d'intervenir. Ils sont en train de jouer une pièce de théâtre. Là, je compte la justice est mise aux ordres de généraux d'amour. Il ne peut pas y avoir une justice équitable, une justice qui sera dans les affaires mondaines. Donc, à partir du moment où la justice algérienne est mise sous les votes d'un général, donc aujourd'hui, qui ne jouit pas, la Suisse en France, la 4 francs, c'est autant. C'est une pièce de théâtre, un arceau, ce que ça va donner. De toute façon, une seule victime, c'est l'Algérie et le peuple algérien. Et l'intégrisme religieux, entre dictature militaire, dictature démocratique, refonder l'État dans la nation, passera nécessairement par l'élection d'une Assemblée nationale constituante. Elle mettra fin au coxtérisme politique d'une oligarchie criminelle. Mes frères et sœurs algériens, aimons-nous les uns les autres. يتنحوا كاع ونحبكم كاع في كل موند فيف هناك حل واحد وهي الثورة. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a une seule solution. C'est la Silmia, c'est notre révolution. C'est يتنحوا كاع, c'est بلادنا ونديروا راينا, c'est le système dégage. Voici les solutions. Qui veulent nous rejouer. لكن هو يتم كلام كل جات وثاني وبعد وثاني خلاص اشوف لك يا سيدي سامي كاز يعطيك الصحة دائما ندور محننا اكيد لا في الزوارة تغيب باسك زوير الحمد لله سكت راسي لا روبريز داكيا ان شاء الله هذا الحال خاطر الساكي ليميغراسيون يجوار ولا بورتو بلان انترناسيونال سي لي زومباسادور دو لا ريفوليسيون nous connaît toujours qui maintenu la flamme de la révolution اللي الوقتي كلا توعر تمثلت به مي الحمد لله طلع مغالب pour appuyer cette révolution يوت الحاجة نكمل باقي الحراك وتي السناين pour faire échec à l'agenda électoral du pouvoir qui veut corrompre la classe politique pour dire toujours ما كانش انتخابات مع العصابات. السلام عليكم, مساء الخير, الزوف اللون, الكاسة مكاسي, الشعب الجزائر مغير, بوناني, بون سونتي, عام سعيد, الشعب الجون تاع الجزائر. كفاية
يخرجوا العصابة ويخليوا الشعب يبثون كيفاه تجديد وصحابيه راهم يديروا لك. واليوم تخرجوا لنا العصابات جديدوا، خرجتوا سلان وخرجتوا شكون؟ المافيا تاع الطومبون. السعيد بوتفليقه تخرجوه من الحبس اللي خدع الشعب بوندون 7 من 2012